هاي والدي استشهد ونورة سموار. هاشم النعیمی ایک جه قربانیین چکدارین داعش کل برچاوینوی ده سال 2015 دا چکدارین داعش دمه ده سالاتدار لموصله بابوی گل باران کر به تهمتاوی چنده که روزنامه‌وان بو. يعني أنا اليوم بابي من دستن داعش هاتيه كستن لفيك ولاني بابي من ويناجر بول كنالاكي دمي قصتا مالكر لبر درجهي كشت كي كشت هر جيراني من بو اگر جيراني من وقريت اس قبول ناكم يرجع للمنطقة أنا ما راح أخليه. ji sala 2021 da prosesa vegerandina malbatên Daeş ji Kempaho li Sûriya ji bo navçeyên Iraqê berdewam e. Haşim êk ji ewan kesa ye ku nîgeran e û di baweriya wî da kuştin û tolvekirin wê rûy detin eger hikûmet evê prosesê nerawestînît. إذا راح يرجعون راح يسوون قنبلة موقوتة بداخل محافظة نينوى وأول ما راح يرجعون الناس بسطاء. اگر وقرن او دي وكو بومبكا توقيت كيري بن نافا موصل دا الدسبيكي دي وصا خوديار كان كو خلكي كي بيتهوانن للداوي دي بخلكي وخو بحقينن ودي هيزن امني وكسوكارن قربانيا كان ارمانج ام دا خازج حكوماتي دكين اوان نفقارينن. يسوون عداوات. اليوم احنا ننصح الحكومة بأنه تبقيهم. اندامekê Perlemanê Iraqê wesa bû dengê Amerîka got ku vegerandina malbatên çekdarên Daeş metirsiyeka mezin li ser civakê Mosilê heye, lewma pêdiviya hikûmet rêke carekên dî hebîtin. ئەمە زۆر جار شارتمان پێدا بۆ ئایندا مەترسی هەیە سەر ناوچەکانی نینەوە یان سەلاحەدین یان کەرکووک یان هەرێمی کوردستان زۆرینەیان ئەوانێک کە هاتینە سەر بە داعشن. چەندین جار هێزەکانی ئەمنی زیاتر لە 17 کەس لە یەک وەجبە ئەوان دەستگیریان کردیە. یەکەم کاروانê vegerandina malbatên Daeş ku ji Kempaho vegeriyayîna Iraqê 95 malbat bûn, heta nûke 17 karwan vegeriyayîne ku jimara wan digihîte 2640 xêzana jê derek ji Wezareta Koç û Koçberan ku nexast navê xwe aşkera biketin wesa got ku biryare li van nêzîka karwanê hejdê bigihîte Iraqê ku jimara wan 159 xêzanin. Haşim Neîmî û gelek kesên dî tirsa wê çendê heye ku carek din Daeş çalakiyên xwe li Mosilê encam bidetin bi rêka evan malbata. Kawa Emer Dengê Amerîka, Mosil.